Why na shasiye? Abna yanko. Me shasiye na mechia me mame da no ade a wo ye me wo ha. Owura yiretwum owo airport residential GT bank ati wo no. Ehwa na owura yiretwum ewo. Intima nyamisha wo me kokko so hye me kama mamaduane di fine. Intima ma nyamisha no nya okese pa mame. Woni wura twum obi a ko morning hillside. Onim wo price obo me free hodom no na chese de yere na mechia no nti bo me nyame nya okese pa oni dadi emame na CJ da obo krata no mikra daily graphic he wo ha na de ade ahye manu se men kan mawo krata fa to dumi ensa se me da ha wonim se omote explosion esiye ase we o mintimi kan to paye wo ko aboaze pa enclave hodom na tema plants na wo no mo chese ejato fa ba bia e blase na eno no sinto bia e ba ye ma enam so krompo no 50 megawatts of anyinama hoden na wo mo elusuye e wo ho na Water River Authority chese we anyade bia ye hu bia esanse wo mo etoto niema wo ma hyase kwa toto niema chese bibia bedadi nyame adom obi ho anka wo bia mpra penyi bako ne daily graphic edi nkobo chese ebra paisa no ahu ejagu musa no na anamoto mo ye dwuma honom no na wo mo eno so sana movement honom no ewo fom entinya de obia ho ekaye na deputy chief executive wono ewo Viero ye in charge of engineering and operation Edward Obin Kenzo wono ena ne daily graphic edin komo ena wo chese de si nano ya wada nano ya wada ena esiye na eyo se pressure ya na edi dwuma ewo honom no na no edin ya na omasan so nya sinton kitinkiti bi no wase mrantia na ewo grants no eyo mo fam de bia na omo betumi so omo de beso na ko wi akire no na ba bia ekeka ko na wo so mo kokko dum eye power na ba bia no na ese control pressure na eba no na em se na nam so mo cables ni bi enane ye ehye ya chese edisa blast no eba ye ewo honom na wase ye omo ewo team omo akwakoye assessment akwahye o hawo eba ye anything to eba ye ene nioma eseye ama ye kasei no ahobogu akwanso omo ehye atoto enyoma nyina na daily graphic cheso omo kodu honom no na ye ase ba bia ehwa hye a ya boaboa nioma no so ahu nti nioma na ahye na asese na omo boaboa agufa kom eno achi so no hunu se cars krampo jeja honom nyina no ne windscreen nyina papai eno achi so no empoma hodo na wo ho ni nyina no so no na ni nyina no chese ebi apapa de bia ye hwehwe na crack ne ade ntutumi se na impact na ano oden omanfo bia wo community wo ma boaz important one ma wo mo tin se bibi ajamu sa no wo mo yem hye wo mo ana chese eye hu na mo chese viare ene aboze mpanyifo no ebo moden pepenyi ono na kasa ede ma wo mo oni communities no nyina bedi nkomo chekere wo mo de siye ne de ba ye ya enti no omu yi suro bia edi from afo a ewo empotem ho ni mu eno ho asem ewo daily graphic ne fa etoso edumiensa na me de wo ekọ ne fa etoso aduonu wo so fa be de eche mo hye yensase enimu agudie so abedi eche no eye George Mrekuduka na ono ena wo hye se ya wode afutu ema omo a omo ewo ensase concessions a omo paya bo no wo so omo hye se omo kwano mo kwadi omudwuma ewo mansi ahodo ni mu a omo be hye se omo ne ahemfo a ewo sampotem wodom no ewo nkitahudie papa omo ne eye aban kratefo a na assemblies ahodo no enso so no ewo nkitahudie papa se de beye na enipa bia de bia no se yesi obi asase ni a opai so bo ana otubo wo so no wo be hu ana omanfo de kromafo ni bi no ebowura mu no mu enkrochi no mo jesase no ne ade na de akasakasa ne ntokwase bebe no ana eba eno na yera Mrekuduka HSA sa wo ye query company na wakoba bia hwese wo benya yonkofa papa woni ahemfo eni mansi na assembly ne se de beye na wo kire bi kwan bibi koso ana enioma bi ntoto yi a obetumi akwana enioma kodi nkomo na adaro no mo bebu o kaso no mo manfo be kasa na mo matumi aka masumdwe aba wode nsem wonyina tudwa ebra ne wonim semtwofo ekoto ya na omo hye query site awodo e wo sai osudokumansi ni mo enkra hese yi
enro na dwumade ne koso na wo hyemu a quarry companies bia ewo oman yi mu ya omo so ekosia kodi nkomo ne ade no ye wo Platinum Seal Quarry, Eastern Seal Quarry, Twin Rock Quarry, Goke Group and GDS Quarry, Generex Quarry, Debbie Quarry, Uni Africa, HR Minerals and Mines, Masse Stone Quarry, any afofro pinoa eka ho nti afutuo na yera jodme kuduka edi ama womu operate quarry site awodo no ese ya wo mankita odi papa nya adwuma na omu hunu kwa obefa so atoto omnyoma Daily Graphic de bokrata emu amane enono Ghanaian Times da obokrata enie na kese de edi hu nkomantie ense de mre mampanyi ne mampanya be de chi ofi US abrochi me mobile no monsem ewom na so okwa krata fa eto so miensa ho na anopai mi gina pa ose 9 die says 6 injured in gory accident at Brimso we yaka ho asemwa na ne nyina ye Hyundai Hiace mienu a wo mo kasi ani ya ba ko registration number ya GN 3229-21 ada ba ko so ya GN 8292-20 na ya re ho sem papa wo mo kasi ani sei gran wo ye enkran kumase kwantempɔ no eso na wabere si ye no nipa efiri mu de ne amurumu hwa na nkron wo mo firi mu nsia wo mo pra na panifo kyeremu a hyɛn ne mienu ye nipa dunan na netitimu na so ka bomu a 28 no na wo mo kasi ani na amurumu hɔ a kyese enkono wo mo efiri mu ensia prae na panyini ba kwa medical superintendent wo chebi government hospital no Dr. Richard Nida Kundodu se wo mo pra ni mu ya den no ebi abedru Ridge Hospital Kolebu Teaching Hospital na afi konfo anoche ye friend se Jean wo Kumase enti se de mu nchemutie eno no kyeremu so bi won so so ne wahwe wo mo a won ho anka anase no wo mpira no wo fom ti wahwe wo mo ayi wo mo nanso se si ye no ade nipa nkuru na firi mamurum ho aya nsia bebi o mo da no emu eden pa kwata fa to so miensa ho no a 16 assignment soldier murder cases remanded again ye nua be ma sheriff Imoro ya nipa bofo bi ebro no ama nam so bo firi mu a abusua anom ne hu sikasa kra no sanse wo ye muslimi ni nti we nya fe na ekose fridge mu ni ade wo ma ye hu bibia wie no asam no de da so wa Shaman Circuit Court na eno ada nipa nsia aposifo a kire wo mu susu se wo mu nim abrantie yi wo yi hu bi kro no e koso no wo mu san kokopie mu wo ye Shaman Circuit Court na Safia no Musa obode mrane se Dayogu Ibrahim Abdul Wakib Samuel Tete obone mrane se Wiper Abubakar Sadiq obone mrane se Bedman Yusuf Mohammed ene Abdul Gafaru Abdul Karim Samrantie ensian asem ne ye kan na Tete ne Sadiq no wo mu de ekwadu ampanifo de abo mo no se robbery na se krono ene ewudie robbery ne meda omumienu na ampanifo de kwadu bo mo charge wo mo se robbery ne meda no mo ba court no omu ni lawyer Jomuni obi a obegina batwitwaje wo na emom enan no eka ho no ampanimfo kyerese wo mo atokoro de o maboa makoro de ne yema akoso no omo de Abdul Fattah Al Hassan na afi Shaibu Muhammad na ejina mo twitwaje wo mo ewoye Shaman Circuit court no asese o mo nsan kɔ enkwatwere aban kukum na brepam no wo side wo ho aba abetwe kwata fa to so nkron mampanyi dada His Excellency John Dramani Mahama vetting process no emu a na kyese opanyini wo namwo na wo kyeremu a wose na ni so ade hunu pa na yemienu se Ghana for dia ba enwa ne ma ne be mampanyi afimpini ni dunan ni mu a wose ne obehwe na economy no a shake no table na ni na mienu abuma aka mienu no wa restore ene wo de hama ne dadwo bebubom ama Ghana economy na sa agina brane afi kra no wo so obehwe na governance system no wasa repair eno so wase echele anka atematu atutokuro tie no betwetwa bi di atetem no apam sabe ye hye be ye yie ti mampanyi dada ne nsem bia wono so ede atudwa ya Ghanaian Times do bokrata ede amaye bi eno no abenansa na obetwa so no enne ye lawyer Sami Jemfi okay ne birthday oh okay enne ye lawyer Sami Jemfi ayo a penefoni na fato so ma me happy birthday to him. Yes. Oh ye the National Communication Officer for the NDC yes oye minua prekope ye ni papa enti lawyer Sami Jemfi happy birthday Sami ye ni papa to you
Sami ye nipa edu wa ye beka no ene ye ka Sami de ayo accident we chiro etina ye na na de o kan ye nru ye dru wa na ye ka ene eye Sami Jemfi birthday ene ye Sami Jemfi birthday eda ye na ye di ne no we nya wrong overtaking ene ne de ato no na ye celebrate no ye de ato ni ye cancel Onyame onhyira wo onye okese na say hu se na fukura ba onto kwandam awa ene chesa awade ye aniji die bie wasasi so bode ofa bi no mo Sami Jemfi na wakoma so ade wani so ade hunu bia no obade ba no mremu ma amen afina cheba usunyo bia na to no it is Sami Jemfi enjoy your day and have a blessed one Onyame oma wunini emenya 106.3 years na wasa kran fanto so ka ho omma apomuden papa e wasa emfie we nyina mu happy birthday to lawyer Sami Jemfi ena ye woda obia adrobia nka dem obia no obia de nka dem ena ye wodi enti obia de na ye ono ne de na ya Sami Tuga ene ye wosi na se na fukura ba na me ka sa wari ye munya furu ho asem ka so ase ene esa ankrata na be si wani a chance wasa me ye seje wonim ye se nra soja ni bi kokobo police ni bi asum me ko wi ache ni nka omo de bo ani soja ni akobo police ni asum we eye ensema defended the bokrata the bokrata fetu mienu omo kire se na police ni no onse police atade en not ukada so ena na soja fo nso so no asa na omo ne bullion van nam enti omo banam se na wache ena wo ye se like omo mie kwam se de omo ye de bia no na okache moto no se onsori kwam na moto no kache se ono ye police ni wahu na nti ye nimade okaso ye police ni no na chese soja ni bako ehiri si fom ebe yire by police ni no asuma na nya de ketwa ena omo se ba bia de ni si ye no so no esi eben Accra Regional Police Command ho no ma nti wo wi mu ma police ni sa no ena no so buru alam na ne police fo no mo Regional Command ho ni nyina no esi fom nti omo ye so wo mo kire soja ni no bo police ni na sum no ena police soja fon kai na wo kam ni si be kan ho so mo mpene e mo nche no nti e de sa ye nti we ni nyina no ya eyewitness bi a obi ano ho no ma wo hunu de kwa so nyina no ena de mu amane e bo defended the bokrata no na enam so ma wo mo e kire se wo mo e kire soja ni no omo wie bibia no mutume che no e ma find a chesa nwumre no eno mo ma no bail obo na mo den asanka woni posifo ne ya soja fo ya mpanyifo bi e be kasa na so no no antumi anya yie na so nyina mu no ne nti ya wonya ne chesa enra anwumre omo ma soja ni no bail soja ni no ya nya ne din e na post ni no so no wanya ne din so no omo de boani sa posifo ne soja fo ne ma ye no e wase oman ya bambo mpanyifo no omo hye ne ye no omo pɛ ho asɛm nka obi a person chese no de ne ho obi a person chese obi antumi mfa ne so wa obi a so tena dwuma mbrofo nti ye soja ni a ma wakonkosem no nka wo soja ho no ma nye post ni so wo so wo post ni a ma wakonkosem no enka wo post ho no ma fa nko soja ni so sa de we wenye ba ko nye mienu nye miensa yesre sempanyifo no enhwe na omuni ho dwuma ma yen sije mekọ why na me fa happy birthday enko enfama eye enemienu pe enti nipa mienu yo mate happy birthday enko ma owura aje tutu kwame owo Ampoma Junction e wododo wakwan no so ene na woda happy birthday to you na we efri ella or your hairdresser ewo eye empotem hod mama here ono na e wish you happy birthday no nyame on show ye pa